Pozdrav društvo, ja sam Vladimir Vukosavljević, trener u sportsko-rekreativnom udruženju VUK 25. Danas ću vam prikazati vežbu pod nazivom čuče. Vežbu koju ste verovatno većina vas radila, neko uspešnije, neko manje uspešno. Ja ću vam danas pokazati greške koje se dešavaju pri izvođenju tog nekog standardnog čučnja i načine kako te greške možete da ispravite i otklonite. Postoje razne varijacije pri izvođenju standardnog čučnja, dakle možemo da radimo polučučanj, možemo da radimo normalan standardan čučanj. Standardan čučanj, dakle, ugao nadkolenice i podkolenice je 90 stepeni, odnosno nadkolenica je paralelno sa podom. Ili duboki čučanj, gde nadkolenica ide ispod tih 90 stepeni. To su neke varijante, naravno, postoje varijante da se malo noge više rašire, da budu skupljene. Varijanta koju ćemo mi danas pokazivati, to je standardna, gde su noge u širini ramena. Prva greška koju ću vam prikazati jeste greška gde kolena prelaze prste na nogama. Dešava se iz jednog pogrešnog razloga, to je da ljudi pokušavaju telo da drže pravo telo i samim tim ako držite totalno pravo telo, vi jednostavno kolena prelaze prste na nogama. Evo, pogledajte gde su kolena, gde su prsti, odižu se pete od poda i to je prva greška koju često primetim kod ljudi koji treniraju. U suštini, ovo nije ogromna greška. Na ovaj način vi dominantno angažujete kvadriceps prilikom izvođenja. Međutim, ako hoćemo da radimo standardan čučanj, kako ćemo to ispraviti? Tako što ćemo karlicu povući što više pozadi, kao da hoćemo da sednemo na neku stolicu i spuštati ka dole karlicu i na taj način, evo pogledajte, kolena mi ne prelaze prste na nogama. Naravno, telo treba da bude pravo i to izgleda ovako. Druga greška koja se često dešava jeste postavljanje stopala. Često vidim kod ljudi da stopala jedno ode više u stranu, drugo ode u drugu stranu i onda izvode čučnjeve. To je greška koja može dovede do povrede ili bola u kolenima. Stopala treba da stoje paralelno jedno naspram drugog. Druga stvar koju isto vidim, da često ljudi rade, recimo da jedna noga bude malo ispred druge. Postoje te varijante čučnja, ali ako radite standardan čučanj, ovo nije to što trebate. Ovime dominantno angažujete više jednu nogu u odnosu na drugu. Dakle, noge treba da stoje paralelno, jedna naspram druge. Ako imate osjećaj da vam se stalno pomeraju na spolja, onda možete malkice da ih uvučete na unutra. I izvodite pravilno tu vežbu. Sledeću grešku koju ću da vam prikažem jeste prebrzo spuštanje. Dakle, prebrzo spuštanje u toj negativnom delu pokreta dovodi često do povrede istegnuće mišića. To izgleda ovako. Takođe, to kada se brzo spuštamo dole može da dovede i do krivljenja kičme prilikom izvođenja vežbe. Evo kako to izgleda. Ta greška izgleda ovako. Treba je ispraviti na taj način što u spuštanju ćemo se kontrolisano, dakle imamo kontrolisano spuštanje. Ispravljena leđa, stisnut stomak, dižemo se gore. Čak u pozitivnoj fazi, dakle pri dizanju, možemo slobodno da idemo brže, ali u toj negativnoj uspuštenju
treba da imamo kontrolisan pokret. U dizanju možemo i brzo. Sljedeća greška koju ću vam pokazati, i to je jedna od dominantnijih grešaka koja vidim kod ljudi koji treniraju, jeste greška krivljenja kičme. Dešava se najčešće iz razloga što ljudi imaju prevelike težine, stavljaju preveliku težinu na leđa i pri samom pokretu grbave se. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Evo recimo, jedna od grešaka je težak velike težina. Ne savijamo se potpuno u kolenima, nego krećemo da se grbavimo u gornjem delu leđa. Možemo da se spustimo i niže sa tim grbavljenjem, ali to je izuzetno opasno. Druga greška je, stavi se velika težina na leđa i onda tu se izgrbavimo i onda krećemo da radimo nepravilno. Također, često se dešava kada ljudi previše idu telom ka napred i onda lopatice im se rašire, odvoje se lopatice jedna od druge. Dolazi do krivljenja donjeg dela leđa. To recimo izgleda ovako. I ovo nije čučanje, ovo je neka vrsta mrtvog dizanja, tako da to treba izbjegavati da se radi. Jednostavno, moramo da stisnemo stomak, stisnemo donji deo leđa, lumbalni, i spojimo lopatice. Držimo sve to stisnuto i spuštamo se. Time ćemo ispraviti ove greške. Naravno, ako vam je velika težina, spustite i uzmite manju i radite sa manjom težinom. Jedna od čestih grešaka je i približavanje kolena prilikom spuštanja ili prilikom dizanja. To se dešava najčešće zato što ljudi nemaju dovoljno snage i da bi im olakšali, oni približe jedno koleno ka drugom i onda se recimo dižu. Ili u spuštanju to isto rade. Evo sad ću pokazati kako to izgleda. Češće je da se to radi prilikom dizanja, ali ja ću pokazati i u spuštanju i dizanju. Dakle, idu jedno koleno ka drugom i dižu se gore. Češće se dešava da se pravilno spustimo, pa onda pri dizanju teško nam je, pa uvuče se i diže se. To su greške koje se ispravljaju na takav način što ćemo pokušati ruke stavimo unutra i ruke nam ne daju da skupimo koleno. Ruke su tu, ne daju nam skupljanje kolena. Eto. Naravno, postoji i drugi način, to je da malo se trudimo da kolena guramo ka spolja prilikom spuštanja i prilikom dizanja. Eto. Ok, sljedeća greška je disanje. Dakle, ljudi često greše pri disanju. Ako ste gledali one smešne video materijale gde ljudi rade čučanj pa padnu u nesvest, to se dešava, ili mrtvo dizanje ili bilo šta, to se dešava zbog toga što nepravilno dišu. Zadržavaju vazduh u sebi ili dišu kontra od ovoga što ću vam sad reći. Disanje prilikom izvođenja čučnja jeste da prilikom negativnog dela pokreta, dakle prilikom spuštanja, vrši se udar. To je lakši deo pokreta, tad udišemo. Prilikom težeg dela pokreta, dizanja, pozitivnog dela pokreta, vršimo izdah. Kako to izgleda, sad ću vam prikazati. Sada ću vam pokazati varijantu kako je najlakše pravilno izvoditi standardan čučanj. Priđete
zidu, stopalima što bliže, ja ću prići elipstolu, spojite lopatice, stisnete stomak i sve snage i spuštate se sve do momenta dok ne dodirnete nosem, glavom, kolenima, ne dodirnete riftu. Trudite se da se spustite do ugla, da ugao potkolnice i nadkolnice bude 90 stepeni. To izgleda ovako. Da, paralelno stopala. Idemo. Ako vam se desi da ste nestabilni, da hoćete padnete unazad, tu možete da se za nešto pridržite, za štok od vrata, evo ja ću se pridržavati ovdje. Kad vidim da sam nestabilan, da hoću da padnem, meni ruke mogu da budu tu negde, da bi, ako slučajno krenem da padam, da bi imalo nešto da me zadrži. Ali, treba da budete što bliži i onda nećete padati. Nadam se da vam se ova vežba dopala. Ukoliko želite da vam obradimo neku drugu vežbu, pišite u komentarima. Želim vam sve najbolje i pozdrav!